Što se tiče snaga ustaša, one su neznatne i zanemarljive. A ovima preko, ako ovo vide, recite da im ja poručujem major Bauk, da ću ih goniti do Sinjega mora i preko mora od Italije. Oni su željeli u paničnom strahu što prije pobjeći, zaboravljajući svoje stanovništvo, svoje civile, koji su stvorili jedan čep na cesti nekoliko kilometara ispred dvora na Uni i oni su ih jednostavno tenkovima pregazili. I ja bih poručio, pre svega onima koji šire okolo paniku, zatim nekako bježanje u Srbiju, Banja Luku i koje kuda, da to prekinu.